mu kakra o se oni ne yere me kwa yie wo na ne yere no no ofa yie o ma wi yie no ne yere ne e kwa kosa ni kunu no na oko no na ka disio Toyota corona disio na emanche bi mu ani share ne kam na mo de ko ba bia no wa hu mo de ne tran ka ni no mo kata nanim a chichire na no enti o mo de ko ewu mba bi no na o mo demand say on fa ne phone so ma na on fa ne ku contact so ma na mo fe no enti ne ku no so o ha na mo fe say o ma chere yere na ba bisia enti o mo risk de o mo na 12,000 Ghana cedi ansa no mo ja na ba me say oni bi enti o mo bo no na be ma no o ga o send 2,000 mo fe ko be ja o mo enya no enti police force de na ke yesu bi ye ni mo so na me ya adom na elimwe yiti ko rescue woman no e wo brekum ma papa no ayi emra mo ko ye no maame ne na ne ho ye na me adom se di city papa no na ye yanwe mo ko ye no mutimi che nkrofo ni bi mo de yan kwa nkoto mo ko abusia ka boni bi wo ho na ye bosso aya nanka ye chichichi e wo Ghana bi se ka Ghana de ye nim se saa ne boni ye fosam no enya ade aya nanka e wo ye ntem na so ka me se de aba ene ya ba betina saa bre se wo kopie mu e wo do ma bro no e fe se achimensu arehosam ya akwakosi wo ho ne se wo ba warefo bi ena nipa bonifo bi akọ kidnap no de na fi ni kunu nche na busia entremu ni tre se wo ni kunu ekọ ayie e wo achrensia ho na wo mo kopie mu e wo ayie eye yas na wo makọ enti wo mu nyina ntimi akoda fa akọ ba no koda ne baabi nku ena baema no so ekoda baabi nku ti ade achinya wo ba wo pa kohwe ni kunu animabusia wo se wo tena ka mu a wo kọ ni hu ya ne se enrante ketira wo bi asi na wo mo de o monsa akata na no na wo ma chechire no abusia ababa wa no ekire se nani ba ne ho so no na wo bi a wo kwa yie e wa chire se kwa kopie mu e wo brekum na ha de mama ne se ya se na ne parbonefo bi na akidnap ababa wa ne abusia wo mo fre ni kunu e bo sika wo mo ehia na sika no wo mo twani kunu se wo mo hia 12,000 Ghana cedis bema wo do na yere abusia wo send sika no e de mo anya se nkanensa e be ka na yere na so send sika no e no hu se enkrofo no wo ma ye no krofo de jon krofo no so hu se abrante ne ni abrese ne nsa be ka na yere nta be mo je 12,000 no mo so hu so mo de ho e be yi kwan ti wo mo sa afra abrante no na wo ma san agi sika foforo e wo e ho na abrante ne hu se abusia wo ye di nkolasem se ne o ma ne ho ye ha e bo police fo ya e wo Bno region amane abusia ma ye nkotie se ne Bno regional chairman amate saki ya wo da police fo na ano e de emu ntremu e ba ne e kwan a wo mo fa so asa bredi o mo setimi aka baba wa no e de afi nipa bonefo no ensem yo yenwe e ba ne sein na maami mutimi kwaje no yo aye de mo fa kwanyo so na menchia motie ko ni na no kwe lokuno no papa no Samuel lai no obeye case for police station na ya antian anda ye nzemu kakra o se oni ne yere me kwa yie wo na ne yere no ofa yie no boko no samasu o ma wi yie no ne yere ne e kwa kosa ni kuno no na oko no na ka disio Toyota corona disio na emanche bi mu ani share ne kam na mo de ko ba bia no wa hu mo de ne tran ka ni no mo kata nanim a chichire na no enti o mo de ko ewu mba bi no na o mo demand say on fa ne phone so ma na on fa ne ku contact so ma na mo fe no enti ne ku no so o ha na mo fe say o ma chere yere na ba bisia enti o mo risk de o mo na 12,000 Ghana cedi ansa no mo ja na ba me say oni bi enti o mo bo no na be ma no o ga o send 2,000 mo fe ko be ja o mo enya no enti police force de na ke yesu bi ye ni mo so na me ya adom na elimwe yiti ko rescue woman no e wo brekum ma papa no ayi emra mo ko ye no maame ne na ne ho ye na me adom se di city bia no maame ne nka sey mu no ye de ne ba ya to na no kakra no se
ọmọ di gị na tem ọmọ kasa no ho kwan bi so na emfata anti ọmọ mi di ni nipa bi mo so ọmọ amọ no obi o wan so aka ọmọ na de boni bi ọmọ anya nsa anti na no ho ya nsa na ye de no ma papa no na ye yanwe mukọ ya no mutimi che nkrofo ni bi mo de yan kwa nkoto mo mo ko ibi so aye nhwemu so de ba nsa be ka ho na ye nya o ma che mo bi o ma kodina emra no ahe no omde ne kwato ya no omukọ na ye hotel na ye da moto ana ahe fe nguro ba bi no nkọ chichire ne to ya na o de nya da moto na ye kunya no na lol kwa wo ko ja ne to lol kwa ho ona ye inter ye peke ye kunya no itimu antimi ehu se bia ya asoma se ana wo benten na yes ade no the suspects no me miensa according to victim no sister no also omo miensa but the who suspects no ibi so aye se de beya ibi no ma che na ma le say who ma obi who na wa kire na yen so ibi so aye tracking sankofo yen re potem wo no ma bi sa taisi but don't say na mi bisasa no ma bisa potem wo ye taisi o menti sadi bida ho menti binsi ho sa fumu da dia minim o afutu obi wo ho a wo de be ma omafo wo potem ne ade sade be ya hunhunu ni mpre no so nti wo kina asafufu bi ansa nkosie yo afutu amele be matina mo for say yesromo police for you the information na ye ma BBC a enu ya no omo ende ya training to anomo obera we no esi sada na femisi sada na na police ye boa ma ya dipa no ebi o ha mo be kan ntem na ebi a omo ye transaction bi anyi ya ansa na ebi o ma ba ya share yesromo esi sa pe ntem so no na police ba be yi asitri na yesima share di media sentem na yetina boa ma bibia ebi pe afi so ya meka che mo ye sa de se omunyai afutu so nko na mele ma we de no mo nyai na se ye no mo che o ma ye de o ma ko gina mra no na emra no so mo madi enti awofo no o mo hwe no mo ntu o mo ma no so omunyai sa de no ma me ni be se man che no o mo fi ni be 30 to 40 years enti yes se awofo no mo mo ntu nkra no so de be ya o mo nko sa de Chief Yanre said na wo ka say asem ni si ya ntentempa na yenyu police fo asutire no de atete ni se koba so obi ra so ya akra de ntentempa no police fo mutimi kaja gu mo panyini de a bia no wakwa akodi baabi num ne ade ntije sa ade chi ansa na masha ase etu anamon ene de wo kan mienu no asa ya abo ebra kakra na le ba so do bi enti sai na tie obi ra so ya kwada so ya panyini ebrada ho ansa na matu anamon esanse nya ne ntie se yese 24 hours ansa na matu anamon because so dey sit bi anso ya ko e peniro we dey police prosecutor many who wo dey bit ma paso aboa yo ya no wase ne yemfa wo ensi ukopie mu obno region panyina woto nkrama police sadom no chief inspector Thomas Aki Ensabusia ensam no na yakwa kotie abanwe ebeya hweye eni efutusam de amaye nyina sesa brei ya wo mu asore ne yenso maye ni adaho se wonam na wo se strange person bi duwachi unnimu no asa odobo steps ano no so edobo the steps da edi wachi abusia na wo ma wani adaho ukọ baabi na se baabi ko na wakọ no wo yekọkọ wo unnimu wa ebeya senka wonko amen na ntse sa abro no so ebeya na se mu pia po bi ka ho na ene ne nko se ne ebeya na sa ne yewe nyina no yebetimi asia no message won so beja comment comment section ho edi amami all the social media handles so ko a too much gh o subscribe no like no wa share na afofo so enye bi ahwemedin edi dark gold background